Momci, 5 minut do štarta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart! Tamo ne bi se gor prešel. To si rekel, da ti skoro neč na pol. Ja, sve. Samo je, to bliz tebe. Ja, sam pa. Kamer ne hoće. Točno tak zvoj. Kaj sluš? Ne naravno. 3, 2, 1, stop! Osem, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart! Še 5 minut. Se vraća neki da skače penal. Sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Daj poslal prej, no? A? Poslal prej. Sam svijet noter. Prema ti je, ne, samo on mora da se igra. Ne možeš variti. Znači, a veš da ti tek živiš. Prej, z jedne strani se združita. Tretje mesto, Jure Korber. A kje je mesto? 3965. Bravo, Jure. Imate? 260. 2000. Hvala. Čakaj, kjer Korber je ne da slikamo. In prvo mesto, Marko Preskvar. 4000. Fanta, še imate konkurenco. Da ne bo to knavčak. Tretje mesto, Tone Videnšek. Bravo! Drugo mesto, Jure Pečar. Ima pa 1000. Dva pristanka smo zasrali. Še vse je bilo dosti. Bravo, Jure. Kaj 5 turnus imate 0? In prvo mesto... Zakaj pa nimate vi v 5. turnus naš upisan noter? Daj popravi, da dobe. Ne, bom še pol doma tudi. Reklamacije bomo pol rešvali preko foruma, najboljši. Okej. Okej. Taj da mi je futbol všeč. Lepa tekma, ne? Ja. Drugo leto se spet vidimo.
Imamo nekaj v mislih, eno posebno nagrado, tako da bo bolj zanimivo, pa motivacija više. Hvala lepa, ko ste prišli. Rajmond Debel. Komod se še malo usedemo, pa kiro rečemo, vsi mi. Dok ni deža. Dan sem imel proti bolj trening. Ne, sam ima pa za katastrofa, da v 8 startih nisem mogel enkrat pojadrati, to že rodno izgledam. Pa da ne gremo v točo, Počak malo, da se spada. še hujš.